The Ar-Arako Konsal Saluyot Ilocano Entertainment Show. Sarat. Yes, para man kasi kita'y balik bayan. Ate Nina Kakal, ito mga Kakal family, Natividad family. Ay manang at sagana ka, manong balikbayan sumarong karken ka, ipagad ko amin na posturang tawar paring nasika, kaya't nagaras na lagi-lagi femislat, Hawaii ket magagayaw, idikas ken ka anak kurapay, humay payapay sila tituliyar, lumagas sa tam big time jackpot kabay, di pa nawinitan ang practical ka, awang serbit gwapo ng lusog na bulsa, tanya kumano lagay sunan, lagit masagbayan makasiguro ka, di mo panunutin hindi lang ana, arap apim suna ket artista, kiteng mulatan napataman romansan, balik bayan tita ato di kwartana. Ayan, pasensya niyo po dito ya boses ko katahan unay nga makahangasta, at pasensyaan niyo lang ako. Aguma kay manang tiro pamikin mamang, di ba mamang? Ay manong at sagana ka, manong balikbayan sumarong karken ka, ipakad ko amin ang postura, tawar parang nasika, kaya't nagasatnan, lagi-lagi femislat, Hawaii ket magagayaw, itikas ken ka anak kurapay, humay payapay silang tituliyar, lumagas sa tam big time jackpot kabay, di pa nawinitan ang practical ka, awan serbit gwapo ng lusog na bulsa, tanya kumano lagay sunan, balik bayan tita ato di kwartana, iti langana arap apem suna ket artista, kitem mulatan lumataman romansan, balik bayan tita ato di kwartana, balik bayan tita ato di gastrena, balik bayan tita ato di kwartana. Ayan, hello to Kuya Gani Pigaw. Ayan, happy watching Ate Melissa Matio and si Kuya Mar. Abi na taga Marcos. Nakita kay atwa, harian aragsak na, nasamit akat katawa, ray-ray awiyu atwa, matay tay dirignak, hilem ko anak nakita, asikasong kenkwana, anat mo nagpay duma, nakita kay atwa, aniyan aragsak na, nasamit akat katawa, ray-ray awiyu atwa, matay tay dirignak, hilem ko anak nakita, asikasong kenkwana, anat mo nagpay duma, kasta panangilala na isuta kat kadua, ngem siya kawan kasta, ratar mo kanyak tila adda, di bale akasta, lakit sumangkat ka, at dakang agong uma, agur hulayakin ka, kasta talaga ti buhay mo nga asawa, inakabaybay-an sa petan, nakawen nu saan, lupad sa lutsudan, karget nakaabuktakan, karget nakaalayat-layatan, tapnon si kantayat talnan. Yes,
Yes, hello to Ate Nora Polido Salvador. To Tita Margie Layukan. Tita Emily Cervera, Tito Jo. Ate Jacqueline. Nakita kay Adwa, aniyan ang aragsak na. Nasong itakat katawa, ray-ray awi yung Adwa. Matay day tirig na, ilem ko